Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kajing wanrong bakha jung ki breu bat ki pulet na kajala Assam, syakashnong bhoirambong. Kala pensyong seer hadu kata-kata yaki pajba nong snong. Kam tam hakum kani kapor baki pajba, ki emret mensiem na kadaw ka jing sapriang uknyang jingpang COVID-19. Vice President jong kaseng samla lum dat khala uba Emmanuel Shadab. Ha ka jekran bat ka Batisi TV ula kentu ya ka sarkar jala bat khamtam ki borsan char jong ka Ribhoi district. Bat kumjo ya ka office rekam USP ka Ribhoi district. Bakin pitngor ba halor kani ka jingwan rong. Latlan bat leman ki breu na ka jala Assam sya upor usam jong ka snong Bhoirambong. Watla ka sarkar Meghalaya kala penjari da ka hukum ka Bampatsha ban yelet yawan na kawai ka jala sya kawai pan. आप कहाँ से है? आप कहाँ से? नहीं आप इधर बैठो ना, आपका जुरिडिक्शन नहीं है ना, आपका स्टेट भी नहीं है इधर, आप इंटर स्टेट भी मना है आने के लिए। आप कैसे आए इधर? पुलिस का, आप असम पुलिस का है ना, मेघालय पुलिस का नहीं है ना। आपको पता है गवर्नमेंट ने बोला इंटर स्टेट नहीं क्रॉस करना चाहिए, आप क्रॉस क्यों किया? अकेला होने से भी फायदा नहीं है ना, क्या पता आपका पास कोई इन्फेक्शन होगा, अगर हम इधर में आपके साथ बात कर रहे हैं इन्फेक्ट भी हो सकता है ना। बहुत सारा टाइम असम पुलिस इधर आता है उधर से, अब उधर में चेकिंग आपको कैसे अलाउ किया उधर से? हाँ? नहीं, असम से कोई लेना देना नहीं मेरे को, आप असम में काम कर रहे हैं, आप असम में आपका पालन है, जो भी करना है करो, लेकिन गवर्नमेंट ने मतलब आप सब कानून का काम करने वाला है, आप खुद ही रूल तोड़ रहे हैं। अब आम आदमी भी तोड़ेगा ना, उधर से आम आदमी इधर आएगा, इधर में इन्फेक्शन होगा। अब खुद कानून आपका हाथ में ले रहा है, तोड़ रहा है आप कानून। तो यहाँ बजाय कनी का जिंजा को बिंदास ni halor ka jing yo wan rong jong wei pulet bat anut kinong tray PWD na Assam adin ba kipagba nong song jong Bhoirambong lum bekla kiba sa marjan bat ka state bank kila ai jingtip syangi kasang samla lum bekla adin gata ngakum presiden bat ki vice president jongga lum beklahi lambat ki para member nyalek wood setai jakka ban sakhi halor katai jing ajing tip jong ki pajba atau dan nem utau pulit wan rong sane sapo sinong gejungi kadin bang lapoi hatai posted bang la syam sya bautai pulit na Assam yo wan rong sane ka sinong gejungi kena kata kadau min nakalyang kasang samla nila ya kendo iu bat nila kran iu ba hakum gani kapor nimla ban syanya yano ru ngese ula bandon jingpang ne umdon jingpang ru ngimtip tang ba jingtip kejungi kelong ba hapo Assam mentang itip syai baro hi ba kajela Assam gadai gaba Purstat palat ini kenyang Jepang bermentah. Kena tak kedau nagalyang gejungi geseng samla ni persyajur bat ni ladep keren pensyairu iu ba ninum lak ban pediang ya mentah ibi wan nashabar rajela kam tam kiba krem kikot kisla di bebiang iba pensisya wan hangno ulai hangno namar baki praj nong song gejungi adin bangila kila tip bau barjela lane u kulit na Assam wan sisnong jungi baro kila iting lu nakata kadau kenang ba ini kenang jingpang unlike ban sapriang sisnong sakithau nagalyang gajing ni nila krensha yu ba umdai ban wan klem gijikot kisla ki babyang rengkat kajing pensyai na ki department ke health department lane na kisnong gijungo lese wan na barjela lese ulah don jingpang kaba mapat ya kisnong gijungi bat kaba maru ya gajag pinri jungi baro kowe